Pada tengah ke BCom MBD College lah. Ani habis sehingga ang masalah musuh kita bisa bina macam kan itu ya orang kita ani MLI kan banking tetap musuh. Nó không biết lấy cái gì ya. Tentang foreign itu, BCom honors. Ni banking lo join kita semua. Ni banking lo join kita semua ni purpose kita mana ni BCom foreign kan hanya dengan banking lo thana mo kamoda nanti ni kita yang banking lo thana mo. Kami kira kaham karena ini bus kami, nana RBI ramai kan job officer, angwar kena musuh RBI, kalau job dia RBI mana mana rangkumi, karena sama nak kan angwar tak kena musuh angker ini job kena musuh banking lo, ang pin top job ini, kami apa mah yang mesti serap mana mana top nanti saya tak kena itu kan. Banking mo banking lo kaya segan. Kaisa convention banking example. Always put down short form. Nabi komporo. Kaisa real account ni example. Just real account, personal account, nominal account. Kata nominal account, personal account, real account. आज तीन तरह सारा दुनिया सोल्व और बिसे कैसे रियल अकाउंट एग्जांपल ले Real account. रियल अकाउंट Boleh tahu masa mana? Viejo, Mr. Festas no viejo lagi dong. Dia kok saya taman di sini. Kau pun kering. अब तो दिन सारा Hai mar नहीं थी. अब तो और जने हम दिन अकाउंट में सारा प्रोसेस कम है बैंकिंग हो अब कम है अब ऑलवेज होना है काजी जाते रियल हमें पर्सनल काम बारे अकाउंट में ओके नो प्रॉब्लम Sorry pa hom jotulo your payment hane borom nang sar samate pipeline payment huwa TSF committee ngite college committee de town committee ngi chuma investment bhabe hom pai pila nangani sini mu thangnai ani mu khama khia de burma ani kamin khale phunga te ang tam kari tonga BCom memorial college first semester ko pronati ang kari tonga te ano hobbies rokon kha ang mamu shonani te ani emilai ko ke ang da phani bhabe shong मच्छिया ini em live kan coba finally day sudah kan baik sama kadang dan banyak kadang sudah kan baik sama banyak kadang sampai seng to thangna nangnai sina nangnai semana nangnai meeting noba seng thanglai semana nangnai je chini sar shop je chini opera rokti ke sa se jang apana thana nangnai Apelo sudah kan baik sama kayo dua malam ini sama kayo kan apelo tamu borok ini tombol asal tidak borok sengsara ini sini kasih economic source mana mo kalau economic source roknya dengan income side yang amat mungkin masuk banyak lagi to tabu diprasa be jeng to tanai soba to khana nangai no chini samni bagi Matia, siapa tanya musuh? Just example, suppose nanti first semester kau ini jamu, pasti ini form fill lah ini, sekolah sini. Ini college name IN, Institute Nodal Officer. Mau ini nama KHS Kelia, terus Rohlia, Namalia, bagi nama proses ini. khana nangai jeng thangi san nangai tabun jangi to baksa baksini to NSB khai no online scholarship khai yang ni jeng to tabu nubi to je jukol thangi samani amani yumro Sama nama, kamu ini jarum utik, income stream utik kamu apply kerja, nol payment idea, nampak pun approach kerja. Banyak staff memang sini ni, mau event
Mana tabu, neng eligible, neng seven neng eligible, mana? Itu mana? Riang dong. Kena buat tam ni sabar. Jeng mana nih Pak sih kami dengar jeng apa mana nih Pak kan jeng mas saya. Wih pro. Twipra kayak tuh ada saja. Mana kau maya? Mereka sekarang ini progres. Sir, angsa sih nggak tahu apa. Mana sebenarnya? Angsa sih nggak tahu sih. Amro bawa punya dosa kita. Video itu sedikit tuh. Bon ek suna jana itu na sungjana ita. Bo tanggal bila rina babo khaima kana kada video itu sudah mungkin. Hambai mati ya. Sarigam jatno, ani bumang bibek Twipra, ani parangha Padisari, ani major angka Bengali, ani hobby ke ang footballer, ani minority ke as a YouTuber. Oh my YouTuber. Mo like tabu Mr. Beast hai, omo hai, kiri minati omo. Bengali honestly बोलूँ. Oh. Bengali में खूब writer, poet, वो Nobel Prize मिला. सब हो गया. बहुत poet में सही Nobel Prize मिला. Cổ không không. Football apa maksudnya? Ini famous football siapa? Neymar. Indian है. India में सुनील शेट्टी कैसे? Last World Cup football सबसे बेस्ट कामो Euro desa, World Cup FIFA, FIFA World Cup Argentina. और World Cup वो country वो organize किया Finally as well. हम भाई Thank you, sir. Good evening everyone, present over here, respected seniors and all my batchmates. I'm Parumita Chakma and I came from Manudalai district and I have completed my high schooling from Modern High Secondary School which is in Malanagar, Agartala. And currently I'm in Sri Aurobindo General Degree College and I have taken English honors. And some of my hobbies are reading novels and I like to make reporters like journalists. I love journalism a lot and I would love to show my talent if you allow me, sir. And my aim in life is to become an air hostess. Thank you. Journalism mana nih? Pokoknya cuma nih. Parmita. Yes, sir. Okay. So you're pursuing yours bachelor degree in English. So but you like journalism also. So why don't you choose journalism? Sir, actually, I didn't know that there is journalism course in Twipra University. I got to know later when I got admission in Aurobindo College. And I have chosen English honors because I thought that it would improve my English because it needed in aviation. To become air hostess, English is must need. That's why I have chosen English, sir. So you like to be that's why you like to be our hostess. Yes, sir. I like journalism. You like journalism. Yes, sir. There are many famous journalism female reporter in India. Can you tell me some of them? Yeah. Sir,
I don't know their names, but I can mimic them. नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ रिपोर्टर पारमिता चाकमा। आज हम आए हैं रविंद्र भवन आगरतला पे। आज हम देख रहे हैं कि कैसे रविंद्र भवन में सेलिब्रेट हो रहा है TIS फ्रेशर्स डे। आज हम देख रहे हैं इधर बहुत सारे महान इंसान व्यक्तियाँ बैठे हुए हैं और बहुत विभिन्न कॉलेजों से स्टूडेंट्स आए हुए हैं सेलिब्रेशन पे, और मैं भी उस प्रोग्राम का एक हिस्सा हूँ। और आज हम देख रहे हैं कि कैसे आज कल्चरल प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम में हम देखेंगे कि त्रिपुरा में कितने सारे लोग हैं और कितने सारे जो रिलीजियंस हैं और कितने सारे जो कास्ट है, त्रिपुरा इंडिजिनस कास्ट, वो लोग आज परफॉर्म करने वाले हैं अपना ट्रेडिशनल डांस। और आज हम देखेंगे, हम बहुत थैंकफुल हैं। मैं आई हूँ आगरतला से, थैंक यू। मैं हूँ रिपोर्टर पारमिता चाकमा। Okay, Paramita. Okay. I want to check your presence of mind. Okay, sir. So, which program are you attending here today? TSF Freshers. Okay, thank you. Thank you, sir. I heard you saying TI, that's why I was. I was confused. Usha? I was nervous. Ini cabai di kiri mana bawa bakar sana. Kan baik kiri. Baik kiri mana? Baik Thank baik you, sir. tam. Thank you, sir. You are a student of political science, no? Yes, sir. Who is the father of political science? Father. Father of political science. Aristotle. Good. Okay. Thank you. Punyano, jodohno sari kaham, baishom, darashom, tay, angbai bahasa the first semester of Porinai, so shomna kita shashom. Ani mongkha bishorani deborma, tabo, ani mane BA khai tango education. Ani mo chuma rok ngainge dancing, modeling, tay, singing rokta. Ke future ta mongnai abtang, tao boito, tom jaga ku, mane anta musana mu क्या कैसे डांस करेंगे मुझे होता In college, course you come? MBB college College. Biang sana. And in life, what was I get from? ang to education ay ko ito ke education ni professor ang nahaningay mane bali lang tapos na asik haske ang kaya mane dancing ro hamda uta bela modeling ro नहीं उससे खमजा मान बचो लोकेशन डांस रेमर कोबरम डांस tahu bali ang busane ni cancer so नहीं जैसे इंटरेस्ट तो मान लो बिचो का एम के वासु Ulang do toro je famous ngai jo to sari kaham ani bung ka raksal de barma ang BBMC college of first semester of English major noi pori tomo ani kami mandai blog ni andar khop jabo rigorous parang jabo kami dah. te ani aim in life ka Padaram na. fix aim in life to kure te phana ani mung mai tan videography tai photography videographer means cinematographer ना cinematography okay Okay, thank you. Thank you. Sorry guys, I request tahu tahu dia saat sana kita masai kolom biji, क्या kita masai kolom नहीं good Pula mana jodoh lu nasari kaham, te jodoh fai manjak fai ni no, ani khani hamsa mati cibaya faro, ani bom boni seberma, te ani kami kha Bisramganj, te an tabuk history department mai pori tunggu, te ani college ni bungka Sri Aurobindo College, te an
TSF tabung shiming gedalmani ya class 10 shiming no gedalmani Sodarsawa division engai Shibaidala district tay ani hobbies kha resapnani tay musarani tay ani MA life tabu sadara future ro tamang nai man subjayako without any like corrupt president Emin life was the hobbies ke musarani resapnani history subject nai porito Aurobindo college same question thaji here itihas Twipra itihas सब अलग यार त्रिपुरा बुफ्रो इंडिया में मार्सन सर मोले सेगलिया TSF को नंग इन्वॉल्व करो TSF क्लास 10 डिसीमी नहीं सकता वो ईयर वो डेट TSF आसा 1968 डेट क्या है सर Bokha, epono bufro songsaza abu chimi kishamoy duman. Man kisalaman. Man Bokha. First, different first the corruption chief minister sa thanga Twipra hawo Twipra sa. Samo. borno sadi baro ri Sir Bokha. Okay, Manish. Next. Saya kehamdar ada kuismate ani sekolah. Ani mau ani sedema, ani bidang sekolah tahu. Teh ani philosophy department. Ani pak kami berkata. Emin lai. Kamu namu sungai mula. Okay. Jangan sampai kaham kai. jeng mo nang Eh, kau bosan mesti wan sampai. Bisa bawa. Sampai mana sih? Kasih announcement. Tabuk sumse Mr. Pressar sumse introduction di mana? Orang bisnis sumse korang kai hanya ni bagi ringan nai. Kapan bagi jarab introduction di sana narota thambi second round itu introduction nai top 5 boleh korang sering korang salah korang bana seperti saya nai ada nama cina sedang Mr. and Miss Professor basi nahana awan bagi jarab introduction di sana narok tathani pai kini sing saklanya Sari kam jodona ani bungka ripen diploma ang tabuk boy toma Sri Aurobindo Degree College ang economics department lai pori toma ani hobbies ka playing games ani ML level ka multi-billionaires Ini saya clear lagi ni bagi ni bujing dia. ripen diploma Ripon. Ini lifetime semua multi-billionaire millionaire. Baik ke? starting business Starting business, entrepreneurship, business. Okay. Mana same question. Business kan kita kan kelihatan faedah langsung. investment Investment. geographical area situation masih bawa hai business kai bawa hai business suitable ni thara tabo sange online investment do jinda investment khaimano share market investment khaimano Asia means India ni bising no si task assessment in Asia. Elon Musk be nama saya Mukesh Ambani sir. bini netwell besetong si deh. Okay, bini netwell 19.5 billion. Okay. So next question, nung tak pangkul ni na.
नोंनि एरिया द्रो बंकुल एरिया द्रो सबसे तमा प्रोड्यूस बिसियों sini bongkol सबसे प्रोडक्ट्स होने माने के रोबोट रोबोट तो तमा ते सब एरिया नो स्पेशली बंकुल एरिया Okay. Next, tabuk SpaceX ni owner sirap walni researchman SpaceX bini bo malik sirap Cek di Bangor, sini tuh seng India by Twipra Mars money 1949 kalau saya answer itu. Bo Mars, bo date, tahu semua musim itu jumbo, nggak nama pun semua. I think 18 June. Reservation musim itu Twipra sampai khatijak reservation mantai, money reserve semua reserve सरकार by, besar persen reserve semua. ST Okay, next. Sorry, Pak Hamzah dulu. College committee, town committee ko chung event committee bagai belak na five lay ahmai. Ani mung khama the borma, ani kaming khale funga. Ano habis rogung kha. Sorry, ang porito mo tabo Pilgrim College first semester ro te ko corona ti ang porito. Ano habis kha mamu songnani te em life dong kha thajimu basai pe ka da fani bagai samu khainani te chobani labo. Okay. Dokon be shamu khanya ke sini man da shoke sena na. Same question ite has it 1949 no Twipra India by Mars kham. Bo date and bo Mars bo man no. 1940. 9 no, okay, take this. Yeah, this good answer. Date by man. Sorry, sir. Same question. Sini bagai besar सरकार be reserve tong sini Twipra has to sini bagai reservation. Sini man thai abang maya kasi sini bagai ada mak hai. सरकार बाग जा. Tapi nanti kan bagai sama kanyen saw. Ni man thai jong mani order reserve ka nang saya mia. Asal nang pusi. Tiap sini bagai reserve tong.